Oi, Pangunungan alias pangumuman. Dek satu jena orang-orang mature. Yuk, saya amolode. Umi, pakai bila saya amolode. Pancuran lu Ada Satya len sapar bulan nala congonco masyarakat mature pesena epok kempo amulot tak andi jengaje setiap datang ke mulot nah raja aslina mulot dan panika menurut hukum tak wajib keng sunnah keng todus keng malo keng tako coko alako soleso mi tak kelasain tak andi aotang tak kesang tak sang demi ngundang orang ngengkat ngengan pala dan mungkin banyak seadel model jauh pita berlambe lain nase petok kade una ceteng cupoan citeng benlenteng kocor bacidel badel kebuk tutul ban tetel lantari ban belebel Satya buang kente kabelian nasaan berkat pindah kami sedap amulot tak andi jengaje setiap datang ke mulot nah raja aslina mulot dan panika menurut hukum tak wajib keng sunnah petoken sepak katompu latobu pindah karaga samangken pon jaya beka adek delemang cen kwa mewah minta eka setrese nas panasan jengaja setero amulode sedekah keng eka kebaigaya amulot perengah bahkan ada duitnya berkat deh lap nalap ngangkui rangsang ben ebat epekol esoon keng pola tak kuat